bilang peteng, setatu bakat dia. Mudah tuh punya bakat tangan pesan. Pemekasannya jani, kanti subot tengai. Konin masih beli murah ada teke. Paling melah, sambilan nyantos beli murah. Dini dogen subo bakal, sambilan ngerisekan ketamanannya dini. Semua yukitnya beli murah wendan iriki dados sekadi nembe mangkin yukti titin ngemangguhin sekar puniki yukti sekadi panebawan beli murah tunggu masih konen beli murah ada teke kanti subekannya ngantosan dini. Yukti titian, ring sepengerauhan beli ngurah. Tios ring punika, kasepan yukti titian, ngaturan panyembramur yang beli ngurah. Sinampuran tiang beli ngurah ya. Kemudian dari jeks mesedan nengsan, kasep ngaturung penyembramur. Kaden yunyi nak kebeli, Pangeran Bagus Bego. Nenten jasa punika. Doning titiang medewek cerekan dan sandang becek titiang patut nyangre sepengerauhan beli ngurah. Kerama ning ragam mesemeton jak biasa kan yun. Yang pesangat benayu lakar nyung nak kebeli ngewangi yang nak kebeli likat untuk beli cenawanan. Nah, iya namondo landas pas pecan dan nak kelingsir iya ji makemuah ibiang ngicen beli ajengan busana jangkep pemekas untuk pepelajan neangon suluh kayang kawakas so yan mondo sepecana kelingsir sing rasa bat beli namponyun patut suk semang beli pesannya nadi apa kalangon beli manya beli ngurah kenapa kan sanang nih kepajang banget bawasan beli ngurah sapu napi tagas bawa si aji mantuk ringangan beli ngurah. Boyot teh maka sami. Saya isin sane wenten riki ring karang kepatian. Nak beli ngurah sane nuenan. Saha sane wenten riki tala duen beli ngurah. Napi malih pacang sungsutan beli ngurah. Gini. Dadine mekejang nih ada dini. Telah beli. Patut. Upama ini ada dini aku yang beli gelah beli ya sehingga ada nak lakar salah tampi tur pedekin dewek beli nih wenten minap ngurah ayo iyan subek itu paunukane sing sebelantang benakar beli ngeraos percuma yang tukang beli pang sebajak punggal untuk kalian beli ngurah ini yang alon-alon ngurah donak ben ngisi-ngisi nyep teko landasnya pedes salah tampi itu ayannya ya metalang kado ngabo arit ngabo madik ngabo kelewang kekudiangin nikah kan wawu minap ye ini dong saja alih ayannya yang nengil kadang jek ngapas ngawak kapak dong subo ngawar landas mati sing lah unuk nah kadang kejang nasi ce nyapu panglima pang selamat rahayu ning udiang urip pang pelarianan beli ngurah mana tiang sane wawu mina banti yang pede kan gagelan beli ngurah oke ini dong dari jek bangisan ayo beli raos yung lah gagelan yang mulai awak lacur lian numpuh sing lah gogisian nak nekat sing kemer rambangan beline napi ne yukti sapunika beli yu sing percaya beli bani mas sumpah dijamir pada pura pelenteng atau pangcengker beli sing lah
Duh nak ngono pangus cara sengkok sidak kepen yu jeneng ngelah beli orang yu. Ini mangke tiang balikan di ngurah. Riki ring karang kepatiang nenten-nenten sapo siro. Siro mangsane pacang ngedagang di ngurah. Oh yang dini nyen nawang beli sing nak maro-maro nah ini sing beli nawang selain kae engko dini. Yukti nenten-nenten di ngurah. Seken Yukti yu sing ngelah nenten. Beli durung. Duresan. yang tua saja gitu. Ini mula ulah yang beli. Tadi nih ayu kumanti ajak beli ngaduhin sakit beli nih. Nah takang buat kelacuran Jumah di Bintang Danu. Yubani Beli ngurah. Kantos melet sampun tiang matur yang ngan beli ngurah. Dan sanang nika pacang banget dan beli ngurah. Wentene beli ngurah driki barang-barang ngajak tiang. Tiang sing jeng ulat tiang ane madan atau berana beli ngurah. Pemekas nih. Ane gumanti tunas tiang. Tuah kayon beli ngurah. Ane sumakan rumakan. Resna teken uko dan tiang beli ngurah. Yan pono kanto ayo sing sanang sang saya buin. Ida sang yang surya maka saksen jagat. Kumada ida nyaksiang akengken semayan beli nih. Beli senjata talongnya nih mirip kuning di tengah putih di sisi nak sing ketu akengken raos beli nih ake tu isen kena beli nakeng tuas. Tiang talar sapunika beli ngurah. Tumadak mangdana kayang seterusnya. Tiang sida sarang-sarang angan beli ngurah. Saja ketu yuk. Ini nggak ada kuning nasibnya. Kan sandang becek. Beli ngurah megalang-galangan. Matur mantap piaji pengkale biang. Punapi beli ngurah. Kayonnya. Tadi ini pang beli jani matur mau terang-terangkin iaji gitu. Ini. Beli kayon. Beli bani mungkin yang sing awak muani makanjet. Kalau kini, yuk pang saja-sajanya nak. Pang sing cara menjalan di iya nargamang beli. Mirip di dakena yuk nama nak beli. Di subana dalam nanti sayung lebang. Mungkin sakit kena beli nih. Dan sanang beli ngurah sumanio. Ngirik sarang-sarang. Bani? Inge. Jangan. Ngirik. Dados malih mereka ngiring nak gelesan beli ngurah. Nang toleh tuh. Bedur kan pemasuluh marah. Napi malih. Tuh, cingak tuh. Ye, jak malu-malu sebab keles ada. Benyep pangsing cara sengak nyelimpuk dakilan puyung. Awak mekente kadana bedak. Dua sing laun. Benin malu tuh. Tuh. Benin. Beli ngurah. Benin bos beli ngurah. Iya. Dong, cara ngobok tabuan perjani beli ginjar keng. Yen tiang menin pedidi dan bisa tiang beli ngurah. Lis yang biasanya mak kayak gitu. Mangkin sampun pelajin. Ini beli ngurah. Nah. Baca naik. Alon-alon beli ngurah ke. Iya. Kan masih kanceng kan ki. Tan wenten kancing. Ampu dia. Celaka. Galesan nak beli ngurah. Baca kena beli ngurah. Aduh, celaka. Yang nusut pamit ji. Ya pun mak urang. Kentan nau napi. Kentan ayu keles kok kentan. Pun titiang kengkena nekak. Nek les do apa? Niko lenteng. Nangomong. Urang muntukeun keles apa? Sabuk nih ayu keles. Men? Titiang kengkena nekak kang sapun nikau. Kak.
kona rana. Yang murah kada awak muani. Ada pra. Awak muani melajah neka ang sabuk nak lo. Hah? Ada? Ini gen. Iwang ni kaji. Le. Inggih yan minat iwan pangat ti tiang nunas pengampura ring anak tuan di tiang nentan uning ring si Yan sing kena ban metakon. inggih mangkin di tiang matur Apa? prade neka kang sabuk punika iwang Men? sepatutipun sapunapi Ngelesang sabuk nak lo pelajin dawang. Bengong tiang saja nah tuket tiang ngejar ngebel ban gajah tiangnya ya luang ngajereng sajahan sebang di keton di tapi salah sing tiang makejang ini banyak takut kan beli ket tiang ning ayahan beli ngebel maro aja rosang bebisan dong dong ngelesang sabuk ini gitu kan di tutoran beli piana yo super truno piana ini super bajang tuh ye beli nang kenang rago ini bedek tugasnya malu tugas rago maru pengantenan tuh iya aja nu udah nyenang beli sing kita nakonang untuk anu gitu anu tuh Gino beli nak konang kedo ben kena lingsir. Mara toleh beli gan. Ayo bang maluin. Aduh. Tin ni sendura. Aduh. Yan ko di orang kan. Nyak ben urah to kene to ngajak adi se angon aji. Oh. Aji nak betuo. Nya atak urah aja aji adi ya. Aji sendah di ketua aji lanting ngaji di Papua dan rakan. dan bol lantas kene pianaknya apa benantosang beli sing luang geras kene beli yang memelat saja ngelah cucu beli ano beli nabi Ulah cucu tahun nena apa jak cucu ramang nena. mana ko banden Men urah yang tadi deh haji kena urah nah tuh kan dia tresnan urah kapin haji kapin memen urah pemekas ini nek kapin undang sing tuh kena den urah kan haji nak nguntung kan cara gedebak ya haji nak bisa nyorok kan pemekas tuh urah dan ini nak itu sampun iki nak di amenika sampun suwecan haji ring titian saleke puniki rasa margi sane utama antar ikan haji titian minat sane pinih rungke metemah di tiang padam yang sampun haji ngenikan di tiang tempurun pacang turun yang itu yang mati ini nak urusan nganten nih man ampun ya sapunika jados yo pokok ulian titian kan di oh nah Neng beresep kening pengrawas haji yang jenengi ketu masih rawas beli ini kian majalan ibu kopitu nak sengidang sing pedidiano beli ini meraga tanggae yang sing kebarengin bani dewo yang parinekan leliat mimi nasu beresep nih daya jeneng kanting ngeraosa ulis ledek jenengin mimi nak benawang wala tambangan jani dadi menget pesan nak buko biang nih ngehang kengken sejati kena jenengin di harapan ajen cening belen cening itu masih dia mimi nih kengken nya beli nya yang ben sing 2 hari gitu ning tiket nya Ampun, pengkali haji tiang aduh sing tadi ketu yang alaki rabi kengken pang nikeng jati sing jaulian dot aji ngajak biang yang kedemen ngajak beli nih pemekasin kan ayu kengken ada kena ayu maka sujati lakar ngayun beli nih sing ketu nak sing kan aduh sing karurin mulih ya jani tuh men kengken nih nya aduh beli apa yang monto yo sing bisu yang ngeraosang walau tetua nih kena bantian yo nak sibuk
fotonya. Gitu sih nyak ada aneh tuh. Dijo ada berah rai. Hah? Kau nak loh mangutang tuun ke kene. Perangnya kijo nak mangkutan lo bi. Nah nih yo yayu mangutang tu melo tak meneh kyo kene no. Kijo ada no keto biasa ya keto. Dah nih yan yo noren ya bengkung. Man ya. Len yang cara beli tu nang sing tok kijo dia kuang beli angutan beli ke samping tadi kijo tadi lah kuang beli. Nangotane pang Yang tu di ayu ko gitu. Nang mai. Đâu bisa gon punya apa pemekasnya sih ayu. Rey. Yang punya mone apa pelantangan jadi Rey. Tu yang semrok tu dan dia bisa nukangin ke kene untuk nah Banten nah Banten tu dia nak tarik ning malu Bang tiang ket ke ngai jaja ker dewasan tiang bi. ne beli satu dia malu Ke tak beliau. Jangan ji. nah Ji. Ke griya ji. oh okey Diang tan sarang diang ke griya. Ujang mererot wen jak liu ke griya jumanyen. pina ji get oh wo Ji ke griya lagi yo tek nene nak engke lagi nunas itu pengluka kan nggih. ne ayu bodoh kan nas itu Pun jak ji. do jaga ni Malih pidan malih ji. pengaten ne dia tadi dong Nek oh ya apa ya orang aja bungut tua kok kenapa ya orang pilih Pekaruan aja ne setato bangi. Sugro. Sanang becek rame ring jeruan. dia nak ke magreno tang ne sekro nang ale nang bonang Nak kengke ne. Yang sile ban mau pamit ring puri kan matur ring itu sang Prabu yang tuh Gusti bioto yang sama wah ring puri Gusti kan non tangkil udang sase sampun puniki. no tangkin ne aku panak Sira puniki. ne kepona ne Saking bintang danu Gusten ditiang sampun suwe jenah riki. ya ada podang 2 bulan Dan murti nang udah terajang ya ring jeruan. Selamat ditiang kaulo. Ih, niki sira. Niki aji niki. apa aji Sira niki. ne para kang dipuri gingsir adane oh Ada kang dipuri. Yang lah timpale barang aja oleh bintang danu. Oh kaulo. Ih. Nah, niki wentan kadi timpal ditiang. Percis kene go bani pune. Nyet. Gusti mungkrap. len tu jai kangsar Gansar. Kene mau pon oleh bintang danu. Mau ngopi. Onen. Kan mangan san mau pamit lipuri. Kan unas kopi. Kita ndongo mau dem kita. Gitu naik do takon. Ngapa kopi? Jai. Kedini benunas sudah ngabo kopi. Kita sok kopi si abang nih bawa kopi. Kau dan si Kidiang banci kopi. tepat jadi jelek Lemot Eden sisa lah ya cia. Lengah. Termangan yo. Tapi melebas cetek yang kopi pahit apa kopi manis? kopi sing mesti gula. Gula dah, tuh kopi pahit ada. Ini nah ke bangjan si kopi. Kalau bangjan gede balsam cengkeh deh nah. Di basam Apa? tengke. Sih. Yang. Nah, ini jabatnya cara atur cina dunian kapin beno. Nah, ini malu. Nih, aku beno ngitungan nih panak malu kedua nih. Kan Gusti Ayu ke jangan kau bang. Aduh. Tang becek kau. Yang manto. Waduh, Obat kuat. wadah. Gede vital bakso di tiang. Udiki padam mendanang naso pepel. Mau ke perantan. Yang kewajinya neng yang supo pokene banyak penguran anak do mulu ale aji kinan mati aji apa aji kesukia kemase jo ada aji ne tapi nyamu berayo ne inge nana nemonto aji nak kerto ya kalau yang itu ngopo aman
apa ni loring ramen kata beliau nih. Ning malu dining Inggih, ya adine nya. Terus. Masih gitu. Inggih, terus. Abang Waluna neng dininya nih. Terus. Nih. Amai. Hah? Nih. Punapi yang beli murah. Sing bisa ngomong apa tuh? Ini. Punapi wawu beli murah. Biang. Jajah pisan manah tiang. Adi udah merasa jajah. Inge. Ajen bendane ngerupake jajah apapun beli awak uling sampingan. Sing jak amak ngejar beli sekan nih. Aya apa kejemak deket. Iwani kaji peleh penyangat-nyangat pe. Aduh jak kasiat pula. Kalian ngudiang ye tadaku. Sing konen kakang ngeleseng sa. Ne makin kantor ngajarnya. Ah tonton biasa. Kan wantah niki sana gumanti ulat ya. Jadi Jatuh karman beli sarang tiang. oh nggih, yan tuh dadi iraga bajang runa petru demen. Nak kelingser setinut setuju. Patut Ngudiang beli murah. mantap. Sana makin nyeri nak metaki-taki ngring. Kejeruan dumun. Napi patutnya jagi paca ngambil pekaryaannya di koreng jeruan. Ngiring. Ngiring dengeran. Dah mau Agung rau. Siapa sih itu ngiring mau? Buat newe Adi. Terus belinya mau Agung. Mau Agung. Dadas neme mau Agung pergateng rauhin titiang. Menawi tewenten bahasane syarat mau. Sing jadane sangat syarat raos sang Mok muledot ketemu ngajak Adi. Mau Agung. Suwe sampun mau Agung netenanen lunga mriki. Sane mangken neme meduwe kayun mriki nyingaken titiang. Adi, Enggak titiang. ne raos sang unuk pianake jani ada di puri cening bagus bego. Oh, ipun ngurah bego. Benar. Len duga sepidan to nene cening bagus ini di puri. Jani jak demen sa rasane kenah moke. Ya diastu sing pianak ban nglekadang. Kitu kenah moke mana di kengken. Mana titiang patah sekali kak. Kayun mau Agung. Manggane mau Agung pawikan. Sadarengipun ing murah bego. Kangkat putra penyelediri ki. Ipun nak sampun biasa ngireng titiang. Saja Adi. Inggih, yanipun enten medbejina. Nuna sampun reng titiang. Nah disang nak Adi. Yen ken mok nak sadar lah noi cening. Pedalem nak maro-maro radana dini di puri kangen putra Adi. Inggih. Sumalia mau Agung. Sedang becia mau Agung ngerauhin titiang meriki. Wenten aki diatur titiang rengangan mau Agung. Unu apa tuh Adi? Suwe sampun titiang ngirengang mau Agung ngiriki. Dados menyan mau. Menawi tu wenten pemargin titiang iwang. Ampurayang titiang. Mau Agung sampun pawikan. Sapun iki sampun maduwe madu sekadi titiang. Ngeseng kangin, ngeseng kau. Sapun iki mau. Adi juga ada kan nih raos sang Adi. Tiang, bro, Ada apa man? yang mau tiang meriki tangkil untuk ngelingsir coba sang tiang mau ngatur kan ngutuk korewo mana tangkil ring ngelingsir Tidak biagung. inge Adi, aku mau ke penikayang tangkil. Manipuan ada pek galah. Ben gak kemana raos Adi. Ya neng sampun dibelingin di kayang mau tangkil. Turut kang sampun memarge. Mangga nenten sang sareng mau kasih pantangkil. Ide beli jaga duke. Ben jangan lu aja malah hirik meriki. Kita ngirengang mau bawasan mau. Paseng mau kasih tangkil. Mau ngepurian malu Adi. Terus mau Agong. Memarge mau. Ya, nanai cai. bro tiang Yang tumben tadi rapen gelah ngenikain cai pang tangkil ken mau Agung gelah rita kala ide lunga mai yani subuh-subuh kan sing tahan ketu yakti kendan Saja, Nek. kemon niki nah wentan ini tiang niki nunggu ngelingsir oh ngatur itu cai bobok inge kemon tiang tangkil dari bang cokotnya wow kene men kengke tidak ya anak kayu meriki putran gai ngurah bego inge bakal raw tangkil ken gelah inge kenapa men ide aja kalian ke atur ya sedang melah ada galah nih melah mau tangkil ini Ini dem pamit sugro tiang
keto tangkel ken ibu. Nak udang ngingke-ngingke ke keto pemargi nih. Idewa kadang bakal ngentos linggih hajong idewane makan ate dini. Dan naik keto melangi si kancut pandai ganteng. Nang tegarang-tegarang melang pemargi idewane. Cek sing teman bunyi ngakin ke kene. Tengteng nak kancutnya tengteng. Melang. Nah, ya ratu. Siang kene tegak nenek nangis siang. Penyingaane dia cara nak ngundap. Nah makanya medawa ken ibu ning. Aduh, kenyam nih. Cara tunggu sangeh begini. Mana ide dewa? Belinya malam ning nih. Belinya lu ning. Thank you.